أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعيذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة نصح الأمة وكشف الله به الغمة. وقال تعالى في كتابه العزيز بعد استعاذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Галәмнәрне юктан бар кылучы Аллаһ Раббул Иззага безнең хәмд сәнәләребез, безнең гыйбадәтләребез кабул булган рәвештә ирешсә иде, камил булган рәвештә ирешсә иде, һәм шушы дөньяга рәхмәт итеп җибәрелмеш, шушы дөньяның һәм ахиратның нуры булган сикле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешә күрсә иде. Сикле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллам белән бергәләшеп, Кәүсәр суларыннан эчеп, Фирдәүс җәннәтенә беренче керүчеләрдән булырга Аллаһ Раббул Изза насиплардан иләсә иде. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә шушы дөньяда ничек иттереп җәннәткә ирешергә җәннәт юлларын бәян кылды. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллам күрсәтеп калдырды. Һәм бүген шушы җәннәт юлы турында сөйләшәсем килә. Ул да булса әти-әниләр турында. Ул да булса ислам динендә әти-әниләрнең хакы. Аллаһ Раббул Изза Коръәни Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Ва вассайнал инсана биwalidayhi hamalathu ummuhu wahna ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Аллаһ Раббул Изза әйтә: "Без Адәм балаларына, кеше затына васият итеп калдырдык. Ягъни без анарга әмер итеп калдырдык. Без анарга иң хәерле юлны күрсәтеп калдырдык. Ул да булса әти-әнисен кайгыртсын. Ул да булса әти-әнисенең хакларын үтәсен." Һәм Аллаһ Раббул Изза әниләребезне сурәтли. Әниләребезне тасвирлый, хөрмәтле җәмәгать, шушы кәрим, шушы аятләрдә. Хамалатху уммуху вахнан ала вахн. Аның анасы, ягъни кешенең әнисе, аны авырлык күреп, авырлык белән йөртте ди. Авырлык өстенә авырлык. Ва фисалуху фи амайн, һәм 2 ел буена ул аны ашатты ди. Һәм Аллаһ Раббул Изза шушы аятның нәтиҗәсе буларак әйтә: "Әнишкурли, миңа шөкерле бул, миңа үзеңнең рәхмәтеңне җиткер. Ул да булса шушы әниең, әтиең шушы дөньяда килүен син мин сәбәп һәм мин сине бар кылдым" ди Аллаһ Раббул Изза. "Ва ливалидейк", һәм үзеңнең шушы дөньяга сәбәпче булган әти-әниләреңә шөкерле бул ди. "Илайял масир", һәм минем тарафыма син кайтачаксың, һәм минем тарафымда син шуның өчен җавап тотачаксың" ди Аллаһ Раббул Изза әйтә. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Раббул Изза әниләребезне сурәтләй Коръәни Кәрим аятләрендә. Аллаһ Раббул Изза башка аятта әйтә: "Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһ ва бил валидайни ихсана." Сезнең Раббыгыз каза кыл, ягъни казият, ягъни Аллаһ Раббул Изза хөкем чыгарды. Хөкем чыгарды. Фарыз гамәл кылды. Ул да булса нинди? Аллаһыга гына гыйбадат кылыгыз ва газиз әти-әниләрегезгә яхшы мөгамәләттә булыгыз. Карагыз, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Раббул Иззаның хакыннан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәала икенче хакны, зур хакны искә төшерә һәм безгә әйтә: әти-әни хакы. Аллаһ Раббул Изза айырмый,
Müminmi ol, müminame, müslimmi ol, müslimame, yeyse kirisinşe, mümin de tugul, müslim de tugul. İslam'da mı ol, İslam'da tugul mi ayırma yok. Allah Rabbul İzza'nın hakkındansın, eti eni hakkı bara. Seyyidli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahabi ile hem eyte, ya Resulallah, ya Resulallah, benim suhbatime hem benim en yakşı mügameletime kim layıklı? Kimge men en yakşı bulurga tiyiş? Şunda Resulümüz aleyhissalatu vesselam eyte, ummuk, senin eniyin, senin gaziz bulgan eniyin. Hem biz bilmibiz. O sahabinin enisi Müslüme idi mi, Müslüme tugul idi mi, biz ansı rivayette kitirilmey. Çünkü ol mühim tugul. İslam'da mı ol, İslam'da tugul mu, ol mühim tugul. Mühim ol anın enisi. Olayta ummuk, senin eniyin. Şundan soň sahabi ayta, "Summa man?" Anları kim ya Resulallah? Olayta ummuk, senin eniyin. Şundan soň sahabi ayta, "Summa man ya Resulallah?" Anları kim ya Allah'ın elçisi? Şunda ayta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Ummuk, senin eniyin." Şundan soň sahabi ayta, "Summa man ya Resulallah?" Anları kim ya Resulallah? "Summa abuk." Anları senin etiyin. Hürmetli cemaat, aleyhissalatu vesselam'nın ağzından çıkan her bir sözü, ol da bulsa mercan, ol da bulsa din, ol da bulsa şeriat. Hem karagız, aleyhissalatu vesselam iş mertebe zikir ite, eniyindi, senin eniyindi, senin eniyindi, anları senin etiyin. Allah Rabbul İzze, Kur'an-ı Kerim'de eyte, hatın kızlar sizni ağırlık bilen taptılar, alarga zulmluk kılmagız. Hatın kız, eni kişi, başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde, "El cennetu tahta aqdamil ummahat." Cennet analarının ayak astında. Cennet analarının ayak astında. Biz izliyiz cennet namazda, biz izliyiz cennet hacda, biz izliyiz cennet urazada, zekatta, hem başka ibadetlerde iyi anda cennet var. Ama lakin bizning bir cennetimiz var, qaysisında biz gafil. Qaysisi menamında ol, yanaşa bizde ol. Qaysisına sen vakit taba almışsın. Qaysisına sen meşgul iş bilen, "Men hazır sileşe almayım" deyip trubkını koyasın. "Men ikinci atnaga indi gelirmin" deyip trubkını koyasın. Sen vakit taba almışsın cennetine. Cennet ol bek vakitlişa. Çünkü ol bugün var, ertege yok. Ol da bulsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kile bir kişi hem göz yaşları bilen kömülgen. Hem olayta, ya Resulallah, benim cennet ışıkları biklendi, yapıldı dey. Cennet ışıkları biklendi, hem yapıldı dey. Gaziz eti enileri bu dünyadan vefat. Cennet ol, analarımızın gaziz ayakları astında. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu aytti, kişinin dedi, bu dünyada iki cennet işığı var dedi. Şunda kirep kala alsa ahiret cennetine kire dedi. Ul da bulsa gaziz eti enilerinin hakkı. Ul da bulsa gaziz eti enilerinin rizalığı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün minbarına mindi de hem aytti, "Rağme enf, rağme enf, rağme enf, helak bulsun, helak bulsun, helak bulsun" dedi. İş mertebe kabatladı. Sahabiler korkup gittiler, "Ya Resulallah, kimge sen şunday dua kılasın, kimge sen şunday söz eytesin?" Kim eyte? Resulullah aleyhissalatu vesselam. Helak bulsun dey, helak bulsun dey, helak bulsun dey. Kim ol ya Resulallah? Özünün eti enilerin koramışa, eti enilerinin rizalığına erişmişe, hem eti enileri aşağı cennetke kire almagan kişi helak bulsun diye eyte Resulümüz aleyhissalatu vesselam. O seni bu dünyada ana seni ağırlık istine ağırlık bilen yırttı üzünün yüreği astında. O seni ağırlık bilen taptı. Alar keşirgen ağırlıkını hürmetli iratlar birimiz de keşirmedik, hem keşirede almayız.
Һәм ул сине кашыгыңны тотырга да, тәпи йөрергә дә, ризыгын ашаткан да ул синең газиз әниең. Кайсысы үзенең көннәрен һәм төннәрен син дип яшәде. Кайсысы үзенең яшьлеген, матурлыгын син дип сарыф итте. Кайсысы синнән бер әҗир һәм савап, ниндидер бер байлык һәм ниндидер бер акча синнән таләп итмәде һәм көтмәде. Ихлас, сине яратыр өчен, сиңа мәхәббәт сәбәпле, Аллаһ ризалыгы булсын өчен ул сине тәрбияләп үстерде. Ә без хәзер кызганыч, газиз әти-әниләребезгә вакыт таба алмыйбыз. Кызганыч, күпме кеше килә һәм әйтә: "Хәзрәт, бөтен менә шушы байлыгын, машиналар да, квартирлар да алып бирдек. Бөтен яктан тәэмин иттек. Ә ул безгә карата шундый, ул безгә карата начар мөгамәләт. Ярар, әгәр дә ул диннән ерак булган гаиләләр булса иде, ул бит безнең мөселман гаиләләре кызганыч." Аллаһ Раббул Изза һәм сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадис шәрифләрендә берсендә әйтеп калдырды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи: "Ихзар дa'ватал мазлум фа иннаху ла юрат." Курык диде. Нәрсәдән куркырга, я Расулаллаһ? Курык зулымлык кылганның дугасыннан. Кемгә син зулымлык кылдың? Мазлум. Кемне син кыерсыттың? Кемнең хакын син үтәмәдең? Кемгә син начарлык кылдың? Шуның дугасыннан курык. Уйлап карагыз. Син начарлык кылган кеше, әгәр дә ул синең әти-әниең булса, әгәр дә ул синең газиз әнкәң булса, әгәр дә ул синең газиз әтиең булса, аларның хакын ничек үтәп бетерербез? Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килде бер сахаби һәм әйтте: "Я Расулаллаһ, мин үземнең газиз әниемне аркама күтәреп, аның белән хаҗ кылдым." Хөрмәтле җәмәгать, хәзер дә безнең гасырда да хаҗ кылу яшь кеше өчен дә җиңел әйбер түгел. Ә ул вакытта шушы сахаби газиз әниен аркасына күтәреп, аның белән хаҗ йылаларын үтәгән, анда автобус та юк, машина да юк. Ул аны үз кулында, үз аркасында күтәреп йөргән. Һәм шунда ул әйтә: "Я Расулаллаһ, мин әниемнең хакын үтәдемме? Мин әниемнең хакын үти алдыммы?" Шунда Расулыбыз алейхиссалату вассалам җавап кайтара: "Син әниеңнең хакын, ул сине тапканда бер күргән авырлык, схватка дибез, менә шушы бер хакында үти алмадың" ди. Менә шушы авырлыкның, менә шушы сине тапканда, син аны аркаңда хаҗ кылдың, әмма дә ләкин син аның шушы хакында үти алмадың ди. Бу дөньяда Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезне сыный. Һәм әлегә безнең газиз әти-әниләребез исән икән. Әйе, без Фейсбукта да, Контактеда да, Инстаграмда да язабыз: "Әнием, мин сине яратам, әнием." Ә кайчан без соңгы тапкыр анарга шушы сүзләрне әйттек? Кайчан без соңгы тапкыр аның: "Әнием, син миннән ризамы?" дип кайчан сорадык? Син миннән ризамы, әнием? Әллә без пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисен белмибезме? Ридаллаһи, ридаул валидәйн. Аллаһның ризалыгы газиз әти-әниләрнең ризалыгында ди. Әти-әни ризалыгында Аллаһ ризалыгы. Сахатуллаһи сахатул валидәйн. Аллаһның ачуы, газабы әти-әниләрнең газабында ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның бер сахабие була. Үлеп ятканда ул үлә алмый. Рухы чыга алмый. Газап, авырлык күрә. Һәм шунда сахабилар пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына киләләр дә әйтәләр: "Я Расулаллаһ, ул сахаби үлә алмый. Ул яфалана." Шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әнисен шакыртыгыз" ди. Әнисен шакыртыгыз миңа ди.
Hem şunda enisi kile. Hem eyte, senin ulun şunday halde yata, ni sebepli ikenin sen bilesin di. Ul eyte, ya Resulallah, benim eniyim mina şunday yakşı, benim ulum mina şunday yakşı mügamelette idi di. Benim hakımını öte idi di. Benim halimni bile idi, mina yerdem ite idi. Ama lakin anları ul eğlendi. Hem ul beni kaldırdı. Beni taşladı, benim hakımını ötemi başladı. Hem ben onlarga rencidim. Men onlarga rencidim. Eni rencişi. Hem şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabilerine eyte. Utun ham may ketirgizdi. Utun ham may ketirgizdi. Şunda şuşu eni sırrı, ya Resulallah, nige kirek sana utun ham may? Şunda Resulümüz aleyhissalatu vesselam eyte, senin ulunu yandırabız di. Ona gajeplenip, korkup, kirek mi ya Resulallah? Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eyte, eğer de sen onu gafu etmişsin iken, onun baratırgan uğrunu cehennem utu bula dedi. Şunda ana yüreği karagız, ana yüreğin özünün hakın hak itip görmişe, özünün bütün şuşu ağırlıkların yok itip, ulayta ya Resulallah, men onu gafu item Allah rizalığı için, men onu yaratam, men onun cennette buluğun tileyim, cehennemden kutuluğun tileyim. Hem şunda Allah Rabbul İzzet şunu kabul itip, gafu itip, şuşu sahabi can teslim kıla. Sahabi radıyallahu anhu gadi kişi tügül. Hürmetli cemaat, bizden gaziz eti enilerimiz bizden ihtibar kite. Men seni yaratam degen sözlerini kite. Gafu it dip kite. Men senin rizalığına eriştim mi degen sözlerini kite. Onların rizalığı bit ul cennet. Sen nefil namazlar mümkün okumaska. Sen mümkün nefil urazaları tutmaska. Mümkün nefil haclar kılmaska. Mümkün nefil sadakaları birmeske. Birme, yasama, kılma. Amma lakin eti eniyine yakşı muamelette bul. Eti eniyini bu dünyada baxtli etsin. Şunun bilen Allah'ın rahmeti rizalığına erişirsin. Şunun bilen Allah belki senin günahlarını, şuşu kimşiliklerini gafu iter. Eni sözü koysısı eytse, men senin bilen razı. Ul bir dıga, in ihlas dıga. Hem nişik Allah onun bilen razı bulmasın. Hürmetli cemaat, en-ni'metu tu'rafu ba'de zevaliha. Nimet yuvalgaşkına biline şu. Elge aralarımızda var. Koysıları özlerinin gaziz eti enileri indi aralarında yok. Onlar bütün eybirini birir idi koytarır işin. Bütün eybirini birir idi onlar bilen sileşip oturur işin. Ama lakin onlar yok. Onlar Allah Rabbileri tarafına koyttular. Onlar dıga kılsınlar. Onlar onların kabirlerine varsınlar. Onlar onların tuğanların tuğan etsinler. Onların isminden izgilikler işlesinler. Bir tabiğin var idi. Ul uramda yirgende bir şüpni alıp kuya da ite bunsu eniyim işin. İkinci şüpni alıp kuya da bunsu etiyim işin. Onlarga bu izgilikler ilişsin deyip eyte idi. Hürmetli cemaat, ekimnin enilerimiz eli bu dünyada, eli bizning şunday nimetimiz var, onların yanına, onların kuşaklarına teşip, onların rizalığın ayakların übirge. Şunu işlik hürmetli cemaat. Sen bu dünyada gaziz eniyinin hem etiyinin dıgası bilen gene hayırlıkka erişesin. Onların ihlas dıgaları bilen gene Allah subhanahu ve teala senin yollarını hayırlı ite. Cennet tiliysin iken o eniyinin ayaklarında cennet izle. Eniyinin ayaklarını öp. Onun kollarını öp. Onun mangayını öp. Onun rizalığını al. Onun yanında bir koşan da tavuşunu küterip sileşme. Onun yanında bir koşan da ağır söz etme.
Onun yanında telefonlarını alıp koy. Onun yanında sen bul. En yakşı, en eybet, en yakşı ul hem kız. Onlarga köp kerek tugul bizde. Onlar bizge cennet biri. Sebepçi bulup tura cennetke. وأقول قول هذا استغفر الله لي ولكم إنه هو السميع الدعاء إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين فسلموا تسليما كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا إنا وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين. Ya Rabbimiz Allah Hak Subhanahu ve Teala şu makamda senden ötünüp sırıyız. Aziz eti enilerimiz bizden riza bulsa idi. Ya Rabbimiz Allah bizden riza bulsa idi. Ya Rabbimiz Allah bizge aşu bulgan halde bulmasalar idi. Haklarını ötemedi bizge sıkramasalar idi. Ya Rabbim Allah onlarının rizalığını alıp cennetlerge kirirge nasiplerden ilesen idi. Aziz eti enilerimiz bilen anda mengilik rezette hem mengilik rehatte bulurga nasiplerden ilesen idi. Ya Rabbimiz Allah senden ötünüp sırıyı şu makamda bizning aziz eti enilerimizni cennetli itsen idi. Eli hidayetten yirak bulganlarga hidayet nurun birsen idi. Doğru yol bilen alıp barıp bizni barışabızni da ya Rabbimiz Allah siz cennet ahilleri diyen sözlerini işitirge nasiplerden ilesen idi sinnen ya Allah. Ya Rabbimiz Allah ilkinlerimizge, cumhuriyetimizge, devletimizge baxitte, şatlıkta, baylıkta, berekette yaşarga nasiplerden ilesen idi. Bela kazalardan, havuf xatarlardan, suğuş afetlerinden, açlık afetlerinden bizni saklı kursan idi. Ya Rabbimiz Allah, her birimizge, sıngı suluşumuzga kadar La ilahe illallah, Muhammed Resulullah sözleri bilen geçer, şuşu sözler bilen senin dinine hizmet itip, şuşu sözler bilen sana secdede bulup, şuşu sözler bilen senin tarafına kaytırga nasiplerden ilesen idi. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu alen nebi ve ala alihi tayyibin tahirin ve aqimus salah yerhamukumullah. İnnes salate kânet alel mu'minine kitaben mevkuta.